Tu gdje jesam, u tom našem hrvatskom Sibiru, i mislio sam da nikad neću početi slikati, znaš. Jednostavno sam sjećao jedan bijes, jedan revolt, ne znam, nešto. Ali sad u zadnje vrijeme, evo sad nakon 4 godine kako je prošlo, osjećam već dosta dugo taj poriv, nešto me gura, nešto me traži, znaš, nešto. I razmišljamo, ja u biti nisam ni prestao slikat, nego ja ne fizički ne slikam, znaš, ja u biti u glavi vrtim masu stvari koje će možda jednog dana izaći, vjerojatno hoće, kao ono, labuđe pivit možda na kraju. Šta ti mogu drugo reći? A dobro Branko, ja ti evo, kao osoba i slikar mogu želiti samo da nikad ne odustaneš od samog sebe i onog što je u tebi. Jer upravo ovo sve što je loše možda bude dobro, znaš. Kuha i može nešto novo se stvori, nešto novo s tebi zađe. Ja sam i ranije imao pauza, znaš, nekakvi recimo, ne tako dugih. Ali uvijek kad sam krenio, kao, u biti uvijek krećeš iz početka. Znači, badavac je ono iskustvo koje si imao ranije, jednostavno sada sazriješ, vremenski sazriješ, likovno sazriješ i počneš drugačije razmišljati, počneš drugačije i raditi. Tako da ako ću i počet, postoji možda i mogućnost, to će biti sasvim nešto novo. A ja sam i uvijek se trudio da bude nešto novo, mislim, ne volim ljude koji to cijeli životnu sliku rade. Sami sebe kopiraju ili, ne znam. Tako da ti ovoga i one razne koji prepisivaju prirodu, prepisivaju razglednice i tako ih to slikaju, lupaju se u prsa. Evo sad, kao jedno pitanje za kraj, reci mi kako doživljavaš trenutnu situaciju u gradu u smislu umjetnosti? Ima dosta tih izložbi žiriranih, od trinala međunarodnih pa likovnih susreta. Kako gledaš na to, u odnosu na ono što je nekad bilo? Znaš, moram ti priznat da jako malo sad u zadnje vrijeme posjećam te izložbe. Jednostavno nisam informiran. Ja jedno kad slučajno ako upalim radio pa čujem izložba je danas u galeriji, pa ako imam mogućnost dođem pa pogledam. Da ti nemam neki veliki uvid u to, u ta zbivanja na likovnom planu, ali vidim da se dosta radi. Dosta se radi, vidim da čitam u novinama na povremeno kad imam novine, da ljudi rade, ljudi žive. I to je lijepo za čuti. Lijepo. A sam likovni život, kao se verenci, ne bi nešto mogao. Šta bi poručio onima koji neće već odluče se, ne može se odlučiti za to, koji u sebi imaju tu žicu da rade. Šta bi im poručio kao najbitnije? Ne predat se. Radit. I samo s tim radom se može nešto napraviti. Ne govorimo materijalno, nego duhovno. I tako može biti nešto. I ne predat se, normalno. Dobro, Branko, puno ti hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama. Na ovom razgovoru, na ovom iskrenom razgovoru. A ja sam uvijek iskren, ne Znam, niko ne lažem. I ja se iskreno nadam, stvarno od srca da ćete vidjeti ponovno u gradu kao izlagača i malo češće na Korzu da te vidim, a ne samo jedan puta u godinu dana. Pa i meni pali toga, znaš, ja sam tu ko riba na suhu. Ajde. Branko, hvala, idemo se. Dečki, je to završilo.